3. Ye ba right abantu khamba njani ngapha. Ye lapha sithi thina uzathola uyancetshwa zabe zithezana ngetalent laphana. Asazi ukuthi kuba kunjani lo fowethu boys laphana mhla ka8 ePitori. Mamelodi East lapha eholwini SNS duzana nasemthunzini. Abe sasithola ubhulu eza lahla iyalahla phansi. Hayi azithezana Zabe sithatha kunjalo nje ke sesicabanga ukuthi sibenzelele kanje mhlaka mama. Hayi Cindy Track laphana. Cindy Track laphana. Ngicabanga ukuthi silenzele Cindy Track ezabe ithengiswa khona ngale ePitori siyahle siyilonje khona ngale. Yabe kunzima. Yakushuthi umuntu kamele bezilungiselele impela ukuthi yabe le mali yokungena plus CD eceleni. Yabe ngu30 kuphela. 30 rand. Kushuthi ziyabe zihlangene lapha. Ngizozwa khona phakathi. Ngiyithatha ngiyiphosela kuwe. Nami ngiyithathe ijikile kuwe futhi. Akube kumnandi kunjalo abantu bakithi siyaremember impela obuningi bethu libe khona emcimbini omkhulu ozaba sePitori. Hayi abantu beze obuningi. Nange transport lapha siyayenza plan ukuthi abantu bekhona singabi khona umuntu ozathi usele ukuthi uswele transport. Transport sizozama ukuyihlanganisa abasuka ngapha eGoli nabasuka ngezindawo zihlanganeni isukeni e1 siye khona ngale ePitori. Yabo. Kanjalo. Siyabonga kakhulu.